जतनो हामबाय ती चबानि सिबाय जोंतिनि ससियेल मीडिया बा प्रेस नि बिसिंतै लोकरनि बसकागो मा फाइमेनि कारण के मतिहाय थांनाय एडिसि इलेक्शन जरा जतनो टीपीएफ नि खरांनो यासागै टीपीएफ नि खरांनो बरम रगै ती टीपीएफ नि जे प्लानिंग स्ट्रेटेजी प्लानिंग नो तिप्रासा दफा जतो यासाक मनि बागै पहिला सबानि सेलुटिया फार जतो तिप्रासा सिनि हाति दफानो हामजनाय लोको संगा नाथाय तिनि संतमानि बागै हामबाय माया फार खां के अरको खुरसावानि थांगानि नांगो थांनाय एडिसि इलेक्शन नो जों जतनो टीपीएफ नि प्रोजेक्ट 1 इयर सिंस कां जे साखलाय जाक तंगनि जे बुबाग्रा प्रदीप किशोर मानिक बहादुर नो एडिसि नि सीएम खान्यानि बागै टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायखा मोपेन खायखा तै आंदोलन खायखा कोर्ट केस खायखा कप्लाइंग खा इलेक्शन खा तेवैसा जों जतनो बुबाग्रानो सीएम सारनानि हनै जत लोकरो खातन खाजा खलायगै अ खरांनो टीपीएफ नि खरांनो यासाखा हायख्लायगै बुबाग्रानो गोबांमा बरक पहिला यासाक मैया तंगनि केबो गसे मैया तंगनि केबा जतनि कैसा टीपीएफ नि खरांमै बाक्सा इमां कथां नुपिगै बुबाग्रानो सीएम सारनाय हनै पाल पाल खलायगै साकथालायगै जतनो कसा खफर होनाय लिया खलायगै एडिसि इलेक्शनाव पार्टिसिपेट खलायनायखा तै अ सभा कप्लाइबो ओंखा हायख्लायगै तिनि जोंनोखा टीपीएफ नि खरां तै टीपीएफ नि प्लानिंग तै प्रोजेक्ट बो सक्सेस ओंखा आबनि बागै तिप्रासा जत लोको हातै दफानो हामजागनाय तै टीपीएफ नि सभानो खरां यासागै तिनि एडिसि दखल खाइमान मानि जे जागाव लकडाउन नि बमंतै पेंडेमिक नि बमंतै जिकेरावनो आसौर गय 6 month ni after 6 month खलायगै एडिसि नायखल फांक्रै के तंगनि न तिनि आ जागाव जों नक फां संगै मानखा क्या बार जागाव कैसे सानानि कक्लाय मानि खमति हाय जे आ जागाव सिनि बरक रगनि वन शप तंगनि तै टीपीएफ नि बन हार तंगनि आ जागाव रॉयल फैमिली निंगै रॉयल साइन प्रदुत किशोरनो आ जागाव आसक्थं हनै जों प्रोजेक्ट खायमानि क्या बा जों तिनि नुका सभा कप्लाइंग मानि परे आ जागाव जे जों प्रोजेक्ट प्लानिंग खायमानि आ प्रोजेक्ट बा तै बरक रगनि लोको रगनि वन शप मं आबो कैसा बखाव थंजाक मानि हाय जों नुगै थांखा हायफाने कक्रै जों नायमानि साक बायथां सातक जागनाय बा साक बायथां सासन खायजागनाय नायकल जागनाय आमसायो सिनि बरकनो उंना नांगो आरो नि बिसिङो टीपीएफ प्रोजेक्ट खायमानि रॉयल साइन प्रदुत किशोर मानिक बहादुर हुनै इनका टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमानो न सारा तिप्रा सारा गुजतनो आबनो सपोर्ट खायगि बुट लाइबिका पाल पाल ताबो फाइ नुकजा फायका जे आ जागाव बुबाग्रा प्रदुत किशोर आरो जागाव थांमालिया तिप्रा मथानि एज ए चेयरमैन नंगै तिप्रा मथानि खरकसा चेयरमैन नंगै प्रदुत किशोर तिनि आ सीएम नि लोकरा वन सबै जे बुट मानि आ जागाव बो आसगै मानलिया तमानि बागै आसगै मानलिया आबनि गोबां तंगै मानो आबनो जों बाक्सा बरक वन सबै मानो बाक्सा बरक वन सबै माया बाक्सा बरक साइ मानो बाक्सा बरक साइ माया ओंगै मानो फियाबा तिनि टीपीएफ नि जेता प्रोजेक्ट जे सक्सेस जोंमानि autonomous district council जिकेरावनो आसरो तमनि सिनि बरक और आसपनि नांग हमनि आ प्लानिंग सक्सेस जोंमानि बागै जतनो पाइपलाय हामबाय फियाबा आरो जरा खा खामा माया फरमानि इनकामति हाय तानि बागै खा खामा माया फर खां के टीपीएफ जे प्रोजेक्ट खायमनो पुइतो खलायगिनो जतनो बुद रखा प्रदुत किशोर सीएम जानाय हनै फियाबा तिनि जोंनुखा तिप्रा मथानि चेयरमैन प्रदुत किशोर बो सीएम इंगै मालिया तानि बागै इंगै मालिया अ कारण जों सामाया बनो गाहाम के साइमानाय लोकरक जतनो बनि थानिगो कायसा सोंदो फियाबा जोंगर निगो कक साजनाय तमनि का हाय टीपीएफ जे कमिटमेंट दमनि टीपीएफ लोकनो जे कमिटमेंट दमनि जे प्रदुत किशोर जों सीएम तो बनाय तै प्रदुत किशोर बनि जे साक बायथां सीएम नै हनै बनि साक बायथांनो बुटो बासामानि तै बो इलेक्शन पाइबि माने परिबो बनि जे सीएम नै हनै सामानि आ कमिटमेंट पब्लिक बाय बा लोको बाय तमनि आ कमिटमेंट बो बनारक मनिया आ जागाव गोबांमा बर गोबांमानो मतामत खायो गोबांमा बर गोबांमानो आबनो एनालाइसिस खायखा कियाबा जोंगारा नोखा स्राय स्राय खायगै लुकुरगनो जे इमां फुनुकबानि आ इमांनो बो मुखथां खलायमानिया तै लुकुरगनो जे पुइतो खलायगै बरो जे सपोर्ट खायमानि आबनो बो लुकुरगनो रगै मानिया नका और जगाते कैसे साना निकलायगो गोबांमा बर जोंनो सोंगै मानो जे टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि तमाबो हालक दं इलेक्शन जरातै जों जतनो साइमानखा टीपीएफ बाय तिप्रा मथानि हालक बबतै बाहायबो जतनो तिप्रा हानि लुकुरक साइमानखा जों टीपीएफ जे तिप्रा मथानि चेयरमैन उंया खसकां प्रदुत किशोर मानिक बहादुर न या फांनि सिमी कांग्रेस ओखाय फेब्रुवारि सिमी बनो बेबाग जागाव लगे रगुई बेबाग जागाव फानदगुई बेबाग जागाव बनो सुबागै जों दफानि सामुंगो दिसागै तबोमानि दफानि सामुंगो फाइफ्रोनि सिमी बनो जों फानदगै फाइमानि फियाबा पाइथागो जों नुखा जे फानदमानि बिसिंगो इलेक्शनाव फाइ जों नुखा जे
TPF by boje kok romani boje halok khamani obo bebak ne tabok lukurok no lukurok ni poito no thungma haine TPF no bo kabang ma jaga woni boni commitment no bo yakarkha tei commitment no bo belai no thungkha a jaga wasang election ni bisingo srai srai ke nukjangmani hisa muito khlaibana TPF bubagra product kisur no CM sarona ni bangisi vote boycott ni vote taklai participant khai number 1 tei high court of bono CM khaya ni bagai sing high court case khai election of asaka bono CM sarona ni bagai tei election of part of sing bahaine TPF ni mo kisu leadership rohonai council of boni loge wo honai sing rakha fiaba boni support TPF ba sama jaga wo bo a jaga wo belai kene suno discrimination phunukha boni divide and rule policy bo sakbai sakni bisingo khaimani clear picture phaikha abo TPF president padal konna sagu okogya tiprahani hasteni lukurok jara one shot na keren borok jotono saimani jara one shot na ringya borok hoyto ba tini bubusiya borok kabangma comment khaimani kintu ba kubui kok khangke singora srai srai ke nukha je tipra motha chairman product kisurung mani ulo bo TPF by je discrimination khaimani ba divide and rule policy khaimani abo election jotono focus khaika srai srai khaigi abni bagine sing election joratei bono je sing commitment mani lukuno je bkha kathang khai ti samani imang kathang khai ti samani o kokno naraknani bagi sing election paya sak joratei nya sini kokno sing narakha election sing TPL 4 bono support khaika fiaba boni je politics thungmo sing srai srai ke nuka TPF no bo balai kene lukuni beskango boni thungmani musangya thungmung sura TPF simia TPF khaya butini kabangma borok rok musang jaglia belai kene khawa seleng ma singsa belai kene nai thogya singsa amati haibuni samu nuksa bahai ingkhang khangke TPF jeto product ki sumno siti pramothani chairman product ki sumno sing support khaigi si election thangai tong khangke chini benaro product ki suni picture romani no bo bahai ke objection khaikha a jago belai kene lukurok jotone lasina singsang jaka te khariok ma singsabu jotoni bukhawo asaikha kaisa party ba kaisa leader no अथवा kaisa party no tumung support khai tong khangke bono icon hisabe gei boni leadership hisabe gei bono support khainani tini jorati kuno wall ni kuno politics ba kuno organization no sing ora objection khaimani nukya TPF jeto tipra mothano si support khai ba sagung khangke ora tangai tipra mothani chairman ni photo TPF ni banner khaimano objection khaikha number 1 number 2 TPF tipra mothano si support khai tong khangke a jagawo tangai pasta jagawo TPF ni basai mare hnei bo commitment romani pore agreement khaimani porebo tangai ar jaga tipra mothani ngai bo boni candidate no rosarolia artei bo sakhare bonatei bo phandogoi TPF ba challenge khairokha TPF khorok safano tini boni challenge o sing TPF ro poito khlaya je bo challenge khaya sing no subai tong hi wan sogoi sing TPF ro kha kosong bai khlai sing ara contest khlaika bo kok rojak tong mani ajaga wo bo TPF no subanai kya ba sing no kha TPF no subana ni thangai bo ara tei challenge khaika rang bai ri bai kok bai khuk bai ke bebak jaga challenge khaika TPF sagang tongo buagra no support khai dihnai otoso TPF no ke bo challenge khai ara TPF ni no jotono fail khai baikha ega ara nasang no bo belai ke no discrimination khaikha ti prasad do phano thamsa khaine ni bo mungtei bo thamsa ringkha kaham ko piaba jeta TPF bono support khai bani ya pani sini bono si bo thamsa ni value ba mulyo ba hamjamung ba ti ama da bono mullain khai malia bono bo kha bai yasaki nyamalia ke bo chaka o thamsa ni halok no boarding kha ege tei sing ke srai srai ke saiman khaje je commitment boromani TPF by je bo kok khamani abo kok kaise pan bo narak jakliya abni bagai tei bo boni kok khajak baki tongmani election paibe ge government form khaipro 2 nominated person TPF no tlang nai tei TPF ni chairman sanam nai o kok ro boni tongmani abni bagai sing election jara tei nukha je kok ro gui phaimani je bo sak no tipra mothani chairman si TPF ni TPF ni banner poni picture ta thepadi obro blai kene wana masingsa picture use family pojunto bo objection rakha te kabang ma saga bo commitment break khaiwai boni spokesperson bisingti saga TPF basini halo kore meeting ni silo thang sai tongoi gate waisa bo sapi go patal sungbai tongo patal no tei kabang ma politics ni basono bo use khlaika piaba
practical bo bahike bo patal no bo discrimination kai ka bo bahike bo politics of games thangka abo joto no ang sima sai lukurok jeto no kaham ke sai mani tini TPF 7 years do fani bagi sawa khai to mani supreme court tin ta case file khai to mani NRC case CA case passport amendment act ni against the case Tripura high court of Bishopjit Debormani case te buba grana CM sarna ni hanai sang lockdown ni jarawa andolon khaimani lockdown break khai hanai case Bishopjit Debormani bangai andolon khaimani case samate hai blah 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 case election conduct khai hanai case amsa case khaimani uklogo jeng nukha borok rogni jotoni sentiment jotoni khao no TPF ni thani ho kaisa boromni puito tei kha borom tongmani bagina TPF ni kokno yasagai jotono buwa grana CM sarna bangai borok TPF ni khorang no yasakha kya ba sangaro no go almost like 7 years or TPF do phani bagai soba khai tung khani go kabang ma boro TPF bai baksa phai maya TPF bai baksa jora rogoi maya soba go basai maya phane TPF ni soba no nago tong tu phane joto khabai suri gai tongo suba gai tongo support khai tongo morally te intellectually te aborni spiritually but je dina Tripura motha chairman politics ni declare khai ka a sal ni sini jangel TPF do phani joto lukuni borok rok bai teruk like TPF ni against so kok sarai kabang masung asai mani nukha ika asa gawon srai ki nukja product kisar mani ko bahadur tini Tripura mothani chairman ning mani pore tei bo full political kilo phai mani pore TPF ni against so Tripura hani lukuro kok sarai kabang ma basakha tani bagai abo luku nirok jajai kisiri आपने बगे TPF 7 years हो जे कुनो पार्टी सुबाई में अपन मोरल सपोर्ट का ये बखाबाई जे ऑनर खाई तो मनी ओ ऑनर अपनो दिनी जो तो नसंग नोखा अबरो बेबाग ने TPF नि सोबानी जो तो फाइसिंग ने केबिंग मंग ते नासले मंग ते कॉक्शिट समंग कबांग मा लुकोरो बिसिंग आसाई मनी नोखा इनका आ जगह ने संग नो को स्ट्राइक लागे TPF 7 years हो जे स्मूथ लागे जे सामंग खाई तो मनी आ जगह को केबिंग मंग ते जंगजालनी सामंग फाइसो फाइका तिनी टिप्रा मोथा आसाई मनी उलो Tripura motha politically declare family ulo naka a jaga no srai Tripura motha ni chairman product kisur maniko bo je samung khaimani TPF ni kabang ma samung buskang haksal thangjanai samungo jeng tebo phan ungthong tebo sini NRC ni case of phan ma thong phan phaithong hunai tei boni honor bo haine sthai tong thong tebo samung dofa bai kubulei dofa ni samungo garak ni basa thangnai jeng je project khaimani je jeng dofa ni thani go kok phangro mani khuk phangro mani abo bebak na tabo TPF ni bakha thangma haine Tripura sani jotoni lukuni buskango tini jeng khak khamjak ba khak somjak nuka bahai king kang kai bono CM khainani bagai si lukuro joto putro kintu botini CM ni jaga bo thangni malia ma thangraglia tamni bagai lukuno bahai ki aboti haiklagi lukuni bakhano bo sbai mankha thik aboti kene TPF bai kabang ma koktoma gono bo sbai mani bagai nya jeng tini Tripura bai TPF ni halok tini ni simi jeng officially declare khlaigo TPF ti Tripura mothani halok tini ni simi geri kha srai abni bagai je proseng election joratei bono jeng CM sarona ni commitment rojak ni bagai jeng bono election joratei bebak jaga na boni halok na rakha bo jengno jesek phane deprive khaifane je jengno discrimination khaifane jengno jesek phane bo hamya jengno policy khaigi thung phane jeng bono blai ke bukha dorjo sajjok lagi jeng narkha tei bono jeng support khaigi apply khai rokha কিন্তু जों दिनै नुखा सारा त्रिपुरानि बरक सिनि बागै खा खामनाय खा दुखो नांनाय गोबां मा दं क्या TPF ओ जागा बासागै जों जिनि सामुंनो सिनि हाबानो जों तेवाइसा गोथां खायनायनि बागै जेसेफानो दिनै Tripura mothani chairman ni bisingtei TPF thangjakha tei गोबां मा जागाव जों सिनि थाइगो जों खाव बुसु हार जाखा हाइफेनो जों गाबोनो सिनि सबानो जों तेवाइसा किफिनि गोथां खे लांनानि बागै जों अबाहाय dirty game dirty politics o जों involved maya first sini political focus o abri bagine sing tini sing central level central executive committee body asogui sijanto na jaka buskangni salo tini ni simi TPF ti Tripura mothani kuno halok grei abri bagai kebo public confused tangkang TPF rokjotono jara hat ito phano hamjagai TPF no soba go subai tunai rok TPF ni soba khai tunai singkra go nirokno saklai jaga tini joratei sing kaham ti srai klagi saiman kha je sing product bubagrano sing support khaimani bot belai kene sini lama deramani klai kha hne sing one sogui man tani khake TPF ni bukhano bonus to khaika number 1 Tripura sani bukhano nos to khaika number 2 number 3
TPF jebono puito samani a puito tei dubara boni or ikil paimawani o lamano bo mothabi paikha abni bagai sing tini kha khamani bising tifana bereke kha tong theni bising tifana kha kosomni bising tifana tini sing obno ma saklaika beskango tipra mothani chairman product kisur bai PK TPF ni kuno halok tonglak tei tonglia obono srai nai tani khangke bo tabusini beskango bo khoroksa tipra mothani chairman si bo ohani bubagra hisabe bo sungo sengbai polisoi romalia sengbai bo samtang malia sengbono bubagra hi wan sogusi bono asu jrate ti seto mani kiaba sengbo seng o election nuka boni bubagrani boni tongmung tei samung grikha abni bagainya seng bono tipramota chairman hisabe ne kaham ke seng sinigi nyaka tei tipramota chairman hisabe ne sini bakhawa kanka abni bagainya tipramota bai sini kuno samporko kri tei tipramota chairman hisabe ge bo bai sini kuno samporko grikha abno lukurong srai ke sini seng saklai abni bagainya jotono hambai tei sobani sibai baskangni salo TPF ni je samung kabang ma butang seng kebeng jaka tini bo case pale ya ko seng case thangai ma tongkho sini bo seng kabang ma kudo kabang ma samung pending sini belai ke jerman mani bising tegyo seng tini raba rice tanai wa tangni phali tanai seng sak income kai kolomti saporoi seng tobui phaisa samani bisingo mosom sak khati gei je supreme court tinta case khai tomani high court sakta case ni duita pai ta duita pending tomani a case rokte salburung burung notice khai tomani abor proseng mukabela khane ni bagai seng belai ke hard work nangnai ko tei kabang man sini financial ni sacrifice nangnai ko oborong seng tuidel thangani bagai tabo belai ke sini kotor ma samung bas kang otongko abni bagai o hati jofana hamjanai lukurang thani go amno srai sagu hati jofana hamjanai lukurang tini proman rokha je srangbare TPF srai ke sajak election ni sakang sajak TPF ni sobano continue langna ni musu khangke TPF ni sobano ni tumong na saput khai tong khangke TPF pasta jagawo ke ni deboi tong ar jagawo ni budrnai nai seng je saklai mani a jagawo tipra hani tipra saro saki rekha TPF ni sobano ni rok yasak banai kiri TPF ni sobano saput khai manai kiri pasta jagawo ni seng raja ni bising tinju khaje TPF ni sobano ni rok nang jagya abno wan su ni bus kang ni samung batang na seng romnai abne bagai tipra sa lukurok joton thanigo o kopna seng kilar sag TPF ni soba do phani soba busuk bahai ke bo zorago tangnai tipra sani nirok ni yasak man mung te nirok ni one shot mung nirok ni asajak mung non harenya bus kang ni yapri sesak nai abne bagai ne joto luku nirok ni one shot ma kabang ma ngri man kiaba TPF ni samung batang no every step ne seng kilar sagai thangai tango bus kang ni salo TPF politically bahai ke seng balance kanai movement kanai abo bus kang ni salo saklai jatnai te TPF je project na je strategy planning khai ADCO je tu sini borok CM mangnai ajago seng bubagra na rohonai o project strategy planning success ka next strategy planning seng next step seng hasinai kintu kebono project khaiya kebono nahariya kebono blind faith and love khaiya TPF mokol phia goi tabuk samung tangnai mokol phia goi ni himnai abni bagai dubara tei waisa TPF yapri kasle gei boni saksa sakbai thang basagai tongmani phanno khibiya goi sakbai thang basagai samung khai thangani tongkhani go bahai khanyani nang asamno na sung buslango khai thangnai abni bagai joto TPF khainai support khainai TPF ni bangai morally tei spiritually je suri tongnai rogno saklai jagu TPF by o election o tiprasani halokno sung srai kenuka TPF ni sobano sajak nai kiri khana hi angon sobo TPF ni sobano continue tongthang ne ang one sobo ne ang khakai maya abni bagai kop nukta khaje TPF ni sobano sakir nai barai ke sini tiprasa dokani haloko sung gari nukta kha bai bo haloko tiprasano sung kabang nukta khang ki jediki nogor phaidu sarkar phaita thongu kisa sung sarkani phaida ma to thongu ajagan sini borok tiprasa hau khlai thanga arani go sung busuk jaratei bo dokani samung khaitani go subai thangani nang abosana sung pogoi thangu abno nasigine buskani strategy planning khaipi jagno kiaba muitona rdi TPF je strategy planning na har abo success ngai yogya success sung next strategy planning TPF khut nana abri bagai joto dofa te joto luku TPF joto non srai ke sajaga sini samung batang no sung te waisa sini jaga wo sung basagai naithok lagi je sini naharmatik lagi sini lamana sung pinai arkebu bai kobol thungkheya arkebu bai gadalya arkebu bai thungjagya arkebu bai phem lukjagya abne bagai soi hat ei jofana hamjane genuine je TPF khaitung nai rogno nirong ni thani bang kha khama te mani sibai maya phare nirok tini jora dei nirok asa khap puito tongoi TPF ni president ni upor nirong ni faith te lab tongani bai
Mirok je sini sobani betango bebak jagago jorarogoi sobai tongani bagai sakbai thang basai soba khai keplai khai tabo ADC go je jagago sini jikera no nori sini borok asoma nang human jagago sing sini borok no tubui phaisaka jehetu sini lokuni naimani modene niya sini naimani ngi apana sini borok tini oron asokmani bagai sini kaisa step jeng arunga kaham khlaigine success mani nukjaka kiaba kaisa step jeng nukjaka tikamo thani chairman sini borok dokharok bai boni tapos nei bokhawo thungmani jeng nukjaka ar kobangma bono analysis khane kiaba borok dokani bokha je naimani apoitono bo sabaikha abni bangai bus kango amati hai jeng wrong project kai khaiya TPF ningai abni bangai no TPF in Tiprani halok full stop khaijaka TPF Tiprani halok tebus kango politically movement ba politically silencers halok nargliya hani tini sidanto najaka jotono hambai tichobani sida